Saint-Étienne, quartier Montmartre, entre la déchetterie et la SPA, en face du cimetière. C'est là qu'une centaine de Roms ont été parqués après avoir été expulsés d'un squat. Nous sommes le mardi 24 juillet et il fait une chaleur à crever. Plein d'appréhension, nous avons longé le cimetière bien entretenu et nous nous sommes approchés de l'entrée du camp. En entrant, nous avons été frappés par ce que nous avons vu. Nous avions, sinon des préjugés, mais des clichés en tête sur les Roms. Mais rien ne nous avait préparé à ce que nous avons découvert. Des enfants jouaient, nus pour certains, des habits sales pour la plupart. Presque aucun n'avait de chaussures et pourtant ils couraient, pieds nus, sur la terre dure pleine de cailloux. Des femmes épluchaient des carottes, assises sur des moellons ou sur des tabourets branlants, devant l'entrée de leur cabane de fortune. Dès notre arrivée, ils se sont montrés très accueillants et d'emblée nous ont proposé café et chaises, tandis que même restaient debout. Si on connaît un peu plus votre histoire, on saura peut-être mieux vous accepter. Au zis așa că noi suntem pentru asta aici, să vezi să lume ce voi trece, să puteți să vă schimbe situații, să se schimbe lumea la cap și să vă pot să vă accepte și pentru voi. Da, și credeți că o să se accepte treaba asta, că dacă voi sunteți de partea noastră care vrea să ne ajutați pe noi, să ajungem și noi ca oameni în rând. Tot la rând. Crezi că mulți sau primărie, guvernul ne va accepta pe noi treaba asta? Ils viennent d'où exactement? Je peux leur demander d'où ils viennent exactement? De quel parti? Din care parte din România sunteți? Oradea. Oradea, Bihor. Oradea, Bihor. D'accord. Et tu peux leur demander quand est-ce qu'ils sont partis? Și de când v-ai explicat de acolo? Nu ne-au unde stamă, că casele care ne-au polubiți așa s-au abordat toți așa. Da, ce știi că spusem aici, m-a întrebat și aici suntem amul de 3 luni aici. Da, câte 3 luni, alții 2 luni. Și nu ne-au dat bani, e că nici. Noi vrem să băgăm prunci aici la școală și să învață bine și limba asta și... Da, dar ei nu mai vrea și ne accepte, ei nu vrea și ne dea nici bani. Uite, am și eu 6 persoane și nu ne dă bani, n-avem cu ce trăi. Sunt o femeie cu 6 copii, sunt căsătorită. Soțul meu e bolnav, e operat la inimă de 2 ori. În România nu poate să muncească că e bolnav. Am 6 copii. Nu am unde să trăiesc, nu am cămășit cu mine, nu pot să muncesc, că și eu sunt bolnavă și soțul. Cu 6 copii nu putem. Am spus că aici o să ne ajute cei din împrejurul nostru, o să ne ajute cu ceva. Dar ei ne tratează ca și niște câini pentru că suntem romi. Și ne culcăm pe aici și amar cu noi, pe afară cu atâția scurtă copii. Alocații nu vrea să ne dea. Acum vrea să ne dea afară și de aici. Pentru ce? N-avem cu ce, numai dacă ne-ar da cu ce sau ne-ar da banii și luăm banii și mai putem pleca înapoi. N-avem unde sta acasă, că acolo pe casa aia care ne-a avut acolo, ne-au abordat în casa acolo. Toți au venit aici, că e mai bine. Un homme, Florine, nous dira: en Roumanie, on nous a prêté de l'argent pour venir en France. Si on ne le remboursait pas dans le délai imparti, on leur devait le double. Je ne veux pas rentrer en Roumanie, je ne peux pas. Que se passera-t-il pour Florine quand il sera obligé de rentrer en Roumanie et qu'il sera face à ces usuriers? Ils ont des cartes d'identité? Aveți buletin? Avem. Est-ce que je peux en voir une? Posibil, vă nu zici? Buletinul ori stras. Asta și buletinul. De aici tira. Alte scrie numai câte și așa la bicondică. Și n-avem unde mere, n-avem acasă și unde și merem acasă. Aici e tot. Și ne află undeva unde și vorbim. Ni clandestins, ni sans-papiers, ce sont des citoyens européens en situation légale. Depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, ils subissent un régime spécial, leur rendant impossible l'accès au marché du travail français. Ce facem? Unde merem? Ce facem ca să aflăm? Era puști la male franceze. Mănază, locomotiv. Tarzan. Tarzan. Et toi? Gabriel. Gabriel. Vous avez quel âge? 10. Tot de 10. Et toi? Tu 3. 5 verti. 5.
Combien 5 5 Allez, vas-y. Oui, bravo. Tati interna 3, România. România, Băsescu. La Băsescu. Și mânci și el croampi fripti cum mâncăm noi. Așa, Că găsim în cobielă mâncare. de Dumnezeu să ajungă și el aici, pentru că tot s-a plus. Da, și ajunge și el cu prunci acolo. Pe Franța cu muzeumul, fără nici bani în buzunar, n-am niciun leu. Băsescu România. Președintele României, Băsescu. Și ajunge Crin Antonescu că ne dă locație. Ne mărește locație Crin Antonescu. Dar Băsescu nu o mărește în vechi. Da, da. T'es Carole sau Camila. Comment tu t'appelles? Lorraine? Cornelia. Cornelia? Da. Alex. Alex? Florin. Florine? Claudia. Florin, Claudia. Ah, Florine et Claudia. Ok. Et là-bas? Florina. Florina? Da. Et? Rita. Rita. D'accord. Dă muștele de pe ea. Un médecin me rapportera que la situation sanitaire du camp de Montmartre est très grave. Beaucoup sont malades du fait de la prolifération d'une bactérie particulièrement virulente. Il n'est pas besoin d'aller chercher bien loin pour trouver les causes de ces problèmes sanitaires. La promiscuité d'abord, mais surtout des conditions d'hygiène désastreuses. Lorsqu'ils ont été déplacés sur ce terrain vague, ils ont été laissés sans eau pendant 48 heures en plein mois de juillet. Ce sont des bénévoles qui ont bricolé une arrivée d'eau. Et le jour où nous sommes venus, celle-ci était défectueuse. C'est alors par nos propres moyens que nous l'avons remise en service. Tu veux que je mette ça? C'est bon? C'est bon. Au revoir. Pourquoi c'est pas le problème? Bye bye. Au revoir. Les 9 et 10 août, la plupart ont été mis dans des avions pour la Roumanie. Le 17 août, tôt le matin, les CRS sont arrivés pour expulser ceux qui restaient. Ils ont à peine eu le temps de rassembler les affaires. Encore une fois, ils ont été déplacés, du camp de Montmartre jusqu'au terrain d'une ancienne déchetterie. Les expulser encore et encore, pour les dissuader de rester ici, les dégoûter, les pousser à rentrer dans leur pays par eux-mêmes. Mais a-t-on le droit de jouer avec des êtres humains de cette façon, avec leur dignité, avec leur santé, avec leur vie? Après le départ de Montmartre, des pelleteuses sont arrivées, roulant sur des jouets d'enfants, détruisant leur misérable cabane. On se souviendra de Gradian, l'un des chefs du camp. On se souviendra de Rodica et Irina. On se souviendra de Florine, de sa volonté d'assurer un avenir meilleur à ses enfants. On se souviendra de Florina, qui parlait si bien le français. On se souviendra de leur misère, mais aussi de leur sourire.